بله تماشاوان هجا هر لسر استراتیجیت امریکایانو لروجالات چم فراتي او جا افاکرنا کیانکی کردی جودا لروجالات چم فراتج و گفتگویه که بهتر و بهتر لسر به بابت راوستن نها شروکاری سیاسی من الحسكو با یکی زندی القلمنه و مسدمات باش به دنباش ما مستمنال انها امريكا بحثا دوباربونا ازمونا هريما كردستان لكردستان سوريا دكا بس بريكو بحثا في كي بكن هروها بريارا امريكا جا افاكرنا كيانا كي دستوري از خازم جا افاكرنا خالن تشافدريين امريكا لسر سينورين رجافاي كردستان وسوريا دس بي بكم لغوري نارينات امريكا تشد خواست بگهنا با افاكرنا وان خالان لسر سينورين رجافاي كردستان وتركيا ما بس تاويجي چبو راز و سلاو جبوی تماشاوانی آرک براستی گلک جارا ما گوتیا روشا سوریه روشک تیبتیه جبرگو لسر خاکا سوریه گلک پرسگریک دروجلاتا ناوین دتینه چهره سر کرن جبر وی که جی دما گو روسیا بوی هزا خب قوتا خود کتا کریزا سوریه دا امریکا جا آلیه خوب و ایران و ترکی و دولت دوروبر دویدر دا سیاست امریکی دوار استراتیجیه سیاست که نرم و هدیکا و دو دریجه المسئله دمیزین حتی داوی چاوا ابسر بکوی و جبرگو روسیا جی که دوری دبو روسیا جی بقواد مسئله دبو و ایران تیرا و حزب الله و گلک گروپی رهاتنا آواک کرن دویده دا امریکا هن بهن دخست گوا گروپا جفدو قطب که دسته روسیا هن بهن ضعیف بکه ایرانی بگشتیش دوری درخه جبرویه که امریکا بحاجت وقت بو بحاجت وقت که دو دریج بو جعالی کی وجی که وقتی روشا سوریه دمیزینت بخوازه و نخوازه حتی وکه وسعت ترکی و امریکا دبشن حلفه ناتو دنه یعنی که هیجی که دوار استراتیجی دا پیمانه واب هفدور گریدای هبون جبرویج امریکا را نسهل بو جعالی کی وقتی چاوا روساج دوری وانا آلوز که چاوا تی دسته ایرانی خود که و تی چاوا ترکا رازی بکی جبرجيت ميزاني بشتي شرق غوطة شرقي وبشتي عفريني مخابن جيو بيدا ساربينك تشيبو يد دبريدا او ساربون جي كي ام حميد زانن جو امريكيا نشت جو شرق ادل بي ايغول جو ريجيمي وروسا دخواست دويدي دا كومكو جيك تشي بي ملت پرامبر ببي و تركا جي كي جي پرامبر اج جو 3 مليون انسان دويدر دا تطرسها جو سينو درباس بكن ويكي تي اوروبا شر دويدر سكني ليه نقاط جو تدخوازي ايجو يعني ام ايرو روش سر باخذ وقت شما امريكي يعني جوان نقطه او نقطه جو دبيجي لسر سينور وكا نقطه مراقبه يعني من بجد الدوريات المشترك تركارا يعني كي ام بيجن او بلانا جو امريكا وقت بيت داخل يا كرن دي ميديا د سر كرداي بككي وكا كسي تيرور دا نخ يا كرن جبر هكر امريكا افتشتانا نكربانا وتركيا بهشكره بيچا وقت عفرين دب عاريكاريا روسا يعني بدو الاخضر ايغو روسا دا وكتبا دفري ديتري دج دفري جو ايروبلانا امريكي تدد مشي امريكي كتبا طنغاستيكا بهتر ماستر دج بوي دفري جبروي هناك رحتي دا تركا يعني جوير حتي جيد من بجيدا ددو جوفاي مالسر سينور كنترول كريا او نقطه مراقبه دانينا سه وای مسر کرده پکه وقت ترور دانفیا کرن جبر دخواست شرکار بیجی درباسی و دوره نبن جبوی خاطر تبلیغی چه نبی جعالی کی و جعالیه دی ترکیه وجی که دسته قندیل او پیدش دوره مقد که حتی گو کار به پروژه باشه ما مستمنال يعني امريكا بستندنا بريارا دوباربونا ازمونا هريما كردستان سوريا يانجم بيجن افاكرنا كيانكي كردي جودا لروجالات چم فراتي حتى چرا دايكي جديه لسرفي بينغاوي دفيدر دبراستي جرك ام زلال بيشتغلن ام بيجن هكا بروجيك امريكي حتى وكا فيدا قدر يعني ام بيجن بروجيك كردي تند مساله ده هبنا نبويرن جيجبرغو امريكا حتى وكا ايرو دوار دبلوماسي سياسي دا يانجي كي حتى لسر عادي نغوت يا مساله كردي ليه امریکی دخوازن نها او کنگرس سوچی و ایگو اسیتانا و ایگو جنیو و ایگو روس دعوات دستور کی نود کن دخوازن وسعی کی تیک ببن بدنا عالیه کی لگور گوتنی جیمز جيفري د سالا نودا پشتی اف سال درباس به سالا نودا دریا اف ان د دخوازن دستور کی نود وید دینن اید برجوندی امریکا د بگو سوری به دولتک جدا دولتک فدرال ام بیجن سر اساسه کی فدرال به دمان سر اساسه فدرال به دوی د باوریم د پروژه امریکی سرناک و هکر پلان جبوی کردا زلال و وکری تونه به جبر ایگو سر عرضه بهتر د دغره د کارن
برجوندی امریکا بری ببن و جهه بیرو باورین ملت کرد بی او اید دستور نو باش مامۆستا ئەگەر ئەم بەحسا مامۆستا مەنال ژبەر و دەما مەنینە ئەس دەخوازم ئەگەر زێدە پرسە بن ئەز شتە بکەم بەری کۆ یان ژێ دەما کۆ خاکا سووریە بەهتریا خاکا سووریە ji destê rejîma Esed derketû bû Rûsyê helwêsta wê erînî bû derbarî doza Kurdî û got ku çareseriya herî baş ji bo Sûriyê federalîbûna Sûriyê lê di demaniha de Rûsya helwêsta xwe guhart û bi nerînî lê doza Kurdî dinare ji ber çi sedema vê yekê çi ye divê derê drastiye de ji ber got Rûs di destpêka wê nada ew grûpê got li ser Îranê û li ser Rûsa û ser rejîmê hatine hesêbê Rûsya dixwest yanî weke em bêjin beşê Kurdî jî ê got bi navê Kurdî bû yanî PYD bû YPG bû ev dixwest û fikra di stratejiya Rûsî de ê û vaseyeka spêrî rejîmê û rejîm ê bête salardar ser hemî xaka Sûriyeyê lê piştî Efrînê û ketina Tirka di deverê de ji aliyekî ve ji aliyê di duwa ve direxê em bêjin rojhilatî çemê Feratê de plana Amerîkîya got hûr de dimeşî û bêhtir îro قصد يعني جي قصد دبي يعني جي يبك دبي افانا حمي كتنا بلانا امريكي دا روسيا هلوست بجارك هاتا جوهرتن روس ايدي دفيدر دا صاربونك دا نخوياكن نما جبر ام بيجن ايرو بديلك لسر عرضي روسا دستي روسا دا نما بالنسبه مثلا كردي دا حتى كاربي لسر بسكني يعني الجوري ناريناتا حتى چرا دایکی کردن روجاوای کردستان آمدنا کو ازمونک مینا ازمونا هریما کردستان لروجاوای کردستان بریو ببن بتایبتی کو کرد ددمان هاده پنگاوان جبو هر تشی داویجن جبلی یک ریزیه بيجومان اف فرس جريداي بري حميد تشتي روشا نافا مايا نفس يعني روشا سياسي بشي بدايلي اف روشا سياسي جي وقت دولتي زلهز وك امريكا واوروبيا وابو خازن براستي كارن دمك كرد تفجرا سياسي كردي هر دو بشي بين نزيكي هفدو لفاتنا كي بكن دويل لفاتنا دا ازباور ملتي كرد وقت ريخستنين سياسي آمدنا جو كاربن دفري بريفا ببن أزباورم أو كفاءات أو كسانا هنا لمخابن دويس عطاقو أم هفدورة آخف الناج برگو هي لفهاتنا مالا كرديتونه هي بشكي خو صلادار ديتي صلادارية كجو كسبينا باش ماموستا اگر كرد نيك ريز بن ويتشاوا بكاربن ازمونك مينا هريما كردستاني لكردستان سوريا بريفا ببن يانجي اگر هيا كو ريكفتنك نابرا هردو آليان دجارة كدن دروس ببه دفيدر دفين فقرنا وكي دمونا باشور دماغو شريد نقبنا بارتي ويكيتي دا هبو او شريد دنا وانا دا قالكي دوزريج بو مادلين اورب برايت ويد دمي كنونرا امريكي بو او بخل او لفاتن بريك فبرود نابوادا اتفاقا كاستراتيجي افاكر ايروج امريكا رفل سهله بخازي دما جدي بيت مثلا بروجا كردي دا كاري تشد تفدمج عليه كي بيش انا كسبي وجانجي كي او بارتي جو انا كاري لفاتني افاتكي وباريكاريا باشور بطيبتي جناب سروك برزاني دماغو فيرو لرابي اي كاربي رفاتنا كراستو درست استراتيجي كباش مرد ديني لي نور سهل بيجو قنديلج مساله بيت قد باش ماموسا يعني اگر ازمون دوباره بو لهريما كردستاني اگر هيا كو شرك نافخويان جي شرك كردي دروس بدوي دميده دبيرو باوري بدا دما شر درباس بوج برغو اف دستبيكا شو رشا سوريا دا هكر انا كسي وكي نمونه ام بيجن دماغو دستي خوابت بانا جروبي چكدار اوا انا يان د بايوي د جي كي وقت گو لشکري روج هات اوا کرن هنگي بلكي وقت گو ملسر عرضي خصبه منافسه فانا ربكن افي گو خصلادار ديتن لسياسه راستو درست ام نقص نوي شري هذا انا كسينا تك شانتنج فاليستي هنارا وباريكاريا جناب السروك واسقط باورناكم قلنا امريكي نا جناب السروك قبول بكي يقول اشمرقي روش فيابنج بوي خاطر بشري براكوجي لسرقاقه كردستانات من دستي سوريا دا الجنوب رهنا كي دور دبين بله قالك سباسج بو ميفاني ما مستمنا الحسكوش روكاري سياسي جو سويد باوي كي زنديتو القلمه بو زور سباسج بو اخفتر انت